Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Mary, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Makatawan lang ti anak ko, idi pinanawan na kami ti amana. Awan ti amok apagkamangak, gaputa may saak nga ulila. At dadagiti kakabagyan ni tatang ngem naranggas da kanyak. Isuasaan ako na dimawat iti tulong kadakwada. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mary. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ti planom si Kamere. Nana Lucia, Mano abulan na nasaan kayo nakabayad iti abang yaw? Agbayad ka mata. pasensya kayo, Nana. Inggatang ko ngamin iti bagas ti kakaisuna a kwartami. Amo yamat asyak laang tinamnamaan ti anak ko. Aginggat ka ano ti panaguray ka, Di kay madanagan. Agisursur kami manan iti natangin ton bigat. Barang ada maurno nga pagbayad mi kada kayo. Pasensya kayo, Nana. Kanayon laang nga nakastat ibagbagam kanyak. No diyo ka bailan abayadan ti abang yaw, nasaysayat no pumanaw kay laangan. Ano sanda kami pa'y, Nana? Awan ti sabali apapanan mi iti anak ko. Taulila akmat ngamin. Saan ko naparikot dayta? Ti bayad yaw ti kasapulak. Saan at ti pakaistoryaan ti biyag mo? Ay na, bigbigat nga agungungat ni Nana Lucia. Agsinsinger nga rod iti abang, friend. Uy, pasensya kan Awan ti maipautang ko kan kaita. Amumet, kasapulan mi ti kwarta. Nang runa ita, ay, madamang agpapaagas ni tatang ko. Maawatan ka, friend. Trabaho lata ko man ti pangtulungam kanyak. Jay, mabalin ko nga itugot ti ubing ko. O sige, saludsudak to ni Antipasing, no agsapsapol pay laang iti babaunen, tibak nang nagtrabahuan na iti. Kan saludsod mat no mabalin ko nga itugot ti anak ko. Awan mat ngamin pangitalkak kan ko, ana. Ala, awagak to ni Antipasing, friend. Ket ibagak to kan ka, no anyan to ti pampagsaritaan mi. Agyaman nak, friend. Kasapulak unay ti trabaho ita. Ay, nagrigat ti kastoy abiyag. Sapay, awan sa bali anam na maag. No di ti bagik laeng. Oy no, addan to. Di ka maawanan itinamnama. Natang! Natang kayo dita, gagayam! Natang! Anya tinatang nga ilaklako, balasang ko. Ay, ada parya, pechay, karabasa, kan dadumapay, madam. Kita agman. Oh, aday ta. Agpili kayon, madam. Nakasurat dita supot ti presyo na. Sige. Dahito ilaangan. Agyamanak, madam. Taga ano ka? Intugot mo pa'y dahito ubing kat nagbara ti panawan. Kapilitan, madam. Awan ngamin pangitalkakan kwa na. Pinanawan na kami ti amana. Anya? Sa dino nga ro ti pagnanaudan nyo ita. Agab-abang kami dita kabang-ibang a barangay, madam. Nukasta, saan kayo gaya mataga ditoy? Da kayo laang? Kasta nga rod, madam. Agsapsapol kami iti asawak iti babaunan. Amangan ko nak, no? Interesado ka. Ay, kaya't ko launay, madam. Ang numabalin, itugot ko kumati anak ko. Diyak ngamin mapanawan iti pagababangan mi. Tawan kadwa na ijay. Ala, umay ka. Sumrag ta di tabalay. Tagsasarita tayo. No agap-abang kayo matlaang gayam. Nasaysaya at siguro no dalusan tayo laang ang tisigo da bodega mi. Ta iso ti pagnaadan nyo. Nalawa day jay. Isumat tinagnaadan mi idi saan pa'y ana ipatakdar da ito'y abalay. Wan nga rod, tapno saan ka mo da magastusan iti abang? Kan saan ka amabannog a magmagna, no ada trabahom ditoy. Sige, madam. Ala, ikasaritak nga ron ni Fernan.
Iti kasta, tarimaanan na nagitirumbang ama tarimaan. Agyaman ak unay, sir. Madam, Ni, makaturog samat tanday ta anak mo. uwan nga rod, madam. Nasapa kami ngamin arimor itay bigat. Narikat ti kasta. Kaasi ti ubing amain initan. Awan mat ngamin pangitalkak, sir. Saan ko mat ama ibati iti gayem ko? Ta, busy mat laang dayjay. O sige, tinasayaat. Agmerienda tayo pa'y. Gatang klangan, tinabati alakom, tapno makaawid kayo na. Into no may alawas, mangrugikan iti trabahom diti balay. Nakasaritak ni Antipasing. Ket adda kanumat gaya man naalad da ababaunen. Okay lang, friend. Adamot na nabiro ka kapag trabahwak. Babaunan mo't lang di trabahok ijay. Oh, sa dino. Iti ayan da Madam Susana kan Sir Freddy. Madam Susana, kunam? One friend, nagisursur kami ngamin iti natang iti lugar da iti Lunes. Oy, no kasta. Si kamot laang gayam ti inalad da. Ay na, isudat ibagbagakan kang agsapsapol iti babaunen. Ha? Okay. Kaano ka ngay amang rugi iti trabaho? Agurayak pa iti manungal daw, friend. Ipadalos da kanu pa iti pagnaidan mi. Ano kasta? Stay in ka. One friend, Ay no ha. Nagmayatan no kasta, friend. Makatipid ka. Tawan ti abang abayadam. At ti istorya kanyak ni Antipasing, ket nasingpat dagi ang agasawa. Isunalaeng, tas andaan na ikan iti anak. nukasta? Awan anak da? Awan ka no. Isugayam aladawan dala ang tinakitak ang nakadisplay. Ket nagasat kalata ta isuda tibus mo. Talaga aparakan ka dayjay at trabaho, friend. Agpakada kami na Lucia. Ti utang mo kanyak Mano abulan ti saan pa yan nabayadan. Wala na. Di kay madanagan. Tanog sweldo bayadak mo't laadagos. Siguradom laang. Di mo itarayan ti utang mo. No di mo kaya ti may post iti Facebook. Kas kanayon ko nga ibaga kada kayo. Saan ko nga itarayan ti utang ko, nana? Rubang laang talaga nga ag-viral ka no siya ti itarayam. Adto yung titulbak, nana. Isublikon. Nagdalos ka kaday, sakbay apimanaw kayaw. Wala na. Nalpasan. Nasaya at mat nga raw. Tapno nadalos ang madanunan ti may sukat nga agaba. Anya ti planom iti anak mo, Mary? Plano ko na yun, madam? Saan mo apagadalan? Ha? Manumatan ti tawon na. I-enroll mo kit din. Okay lang ang kada kayo, madam? Apay kit din asaan. Mayat matlaang napagadalam ti ubing. Iti kasta, saan to amarigatan? No kasarod, i-enroll ko ti anak ko, madam. Awagak pa iti kaanak ka nga gisursuro iti pagadalan iti asidag tayo. Saludsudak no kaano ti enrollment. Isaganam langan ti birth certificate ti ubing. Agpakada ako mapay biit, Sir Freddy. Sa dino di papanam, Mary. Dandani nga minang dismissal ti anak ko. Mapan ko sukunan iti pagadalan. Aywan. Agalas 12 mo't gaya man. Ituloy kong tunter aramidak intun sumang petak, sir. Sige laeng, awan ti parikot iti dayta. Agyamanak, sir. Ag-tricycle kayon ton, tanabibiin. Di mo ibaga. At papagnaam to manan ti anak mo. Sapay nagbara ita panawan. Sige, sir. Ag-tricycle kami itong arudan. Malaagrubot ka nga rodan. Iti kasta, saan ka mabayagan? Madam, ada ko maipakadak kada kayo. Anya dayjay. Okay ka dilaang no umay mo't agpasyar dito iti gayam ko? Asino agayam mo? Ni George, madam. Agdatdaton ka di kan ka? Ni, saan, madam? Saan ababa iti kayat dayjay agayam ko?
Anyat kayat mo asawa? Babae tirik na day agayam ko, madam. Anya? Kunaklakit din, nagdatdaton kan ka. Okay lang, mat, no may nakapasyaran ditoy. Awan matidakas dita. Tidapatag. Nalpas mo ti trabaho. Agyamanak manan, madam. Di kay madanagan, tanasaya at dayjay agayam ko. Friend, uminom ka pa iti juice. Thank you, friend. Ay na. Ket, kumusta kayo matan iti anak mo? Nasayaat kami, friend. Ket, kumusta mo tilakay kan baket? Kumusta mo ti panakilangandakan ka? Ay na, friend. Awan makunak kadag iti among ko, ta nakasaysayaat da. Nasayaat da kada kami iti anak ko. Ay, nasaya at matno kasta, friend. Oy, no, natsamba ang tibak nang anagsimpat. Pamanagnat, nga adulat ta dagiti babak ng anasaya at ti kaong ganda, friend. Amom ka di, kasla apo ti pangibilbilangan da iti anak ko. Uy, gagangay na Tawan mat ngamin anak da. Wan nga rod. Ay, wan gayam. Ipawit ko man daytoy kan ka, friend. Uy, anyamat dayta. Itad mo daytoy kan ni Nana Lucia. Bayad ti udik kan kuana. Ipawit kun kan ka, tawan wayak amapan ijay. Okay. Di mo liplipatan nga itad, ha? Amang ano, umay dito yung agsingir. Nakababain ka dagiti amo. Awan ka diti klasem itaayan, anak ko. Awa, nanang. Apay ka di. Kadoon man nga rod ni Sir Freddy. Ha? Sa dino? Sa dino ti papanan mi. Follow-up check-up na ita. Anya ngay nga oras? Iso ti kasarita mon, anak ko. Okay, nanang. Agyaman na ka. Tulungan ta ida, tadakkel mo tinaitulong da kadata. Huwag nanang. Maawatan kayo. Mala, mapan ka nga rodon iti ayan ni Sir. Ibagam kan kwa na tinagsaritaan ta. Sapsapaan nyo laangan ti mapan. Saan ka di pa yasimbang patda, Freddy? Saan pa'y, madam? Ay, unay kan, Mary. Manon, atawan nyo iti anak mo nga agnanaod kayo dito balay. Ngam, madam, ko namlata kanyak. Imbagak mo't ana na ti awag mo kanyak. Pasensya kayon, madam. Sana kamin ana iruwam iti nana nga awag kada kayo. Ay, mano atawanan nga kakadwa tayo. Kolehiyon, ti anak mo. Ngam, saan ka pa'y ana iruwam? Saan nga min abagay kada kayo no nana ti iyawag ko, madam? Anya, sika talaga. Ne, isudan samot ng dayta, madam. Aywan. Ala, mangisagana ka iti merienda. Ta sigurado ang mabisinda. Uwan, madam. Sige, panawan kayo pa'y nga rod ditoy. Mary, nakalaba ka din. Nalpasan, madam. Apay ka di? Ibaon ka kumay di sentro. Apay ka di, madam? Makitsenda ka kan bayadan mo't lang ti kuryente tayo. Sige, madam. Anya ka di tigatangak. Mabitla ang tailistak. Ay, sige. Agsagadak pa'y nga rod iti arubayan, madam. Kabayatan nga ururayak ti ilis tayo agatangak. Sige. Ayaban ka no na ilista ka amin. Hello. Ayan. Hello, nanang. Agawid kan. Oh, apay ka di. Anya tinapasamak. Nanang. Ni Sir Freddy, awanan. Anya? Itay lang, nanang. Nagpagadak ano ko ni Madam Susana maturog. Ngam mo nga gring? Ne, apay ngay. Agawid kayo, nanang. Di mi amunuan niya ti aramidan mi ditoy. Kasta unay ti sangit ni Madam Susana. Jakbot abo, doon niya ti ibagakan kwa na. Tapno lumag-antirik nana. Sige, agawid ak nga rudan, anak ko. Di mo pampanawan ni Madam Susana dita.
Awanan, Mary. Pinanawan na kunti asawa. Agbalin kayo kumaan at tibker, madam. Kasano agpahitan. Di kay madanagan. Adda kami kaniayan akad kadwayo. Tsaka mo no kapailah ka. Kasla kayat kumatan ti matay. Tawan matan ni Freddy eti dan na. Kas na ko nakitayan. Patibker nyo ti pakinakam nyo. Adda kami laang dito'y no kasapulan nyo ti kasarsarita. Agyaman ak launay, Mary. Agyaman ak unay kata kayo, iti anak mo. Madam, itay pa'y anak katugaw kayo dito'y ruwar. Kaya't ko tiyak pangin. Mangan kayo kumapay. Anyat orasan. Saan kayo pa'y anamigat? Saanak pa yung mabisin. Saan kumamat akasta, madam? No, makitkita ni Sir Freddy ti kasta nga aramid yu. Sigurado amalidayan mo't dayjay. Anya ka diti si daon, aya. Nagluto ak iti paborito yu, madam. Masapul amangan kayo, tapno ada pamigsayo. Ay na, agturpos matgaya man ni Ayan iti kolehiyo. Wen friend, kamaudyanan na. Ay na, nagbunga matlaang dagiti sakripisyong para ken kuana. Wen nga rod friend, amom, naglagan itirik na. Ay, huwag gaya. Kumusta mo ni Madam Susana? Talo abulan ng tinapalabas. Sipod pimusay ni Sir Freddy. Idi damo, di na kaya timangan. Ngam ita, uray kaskasano, at damot nagbaliwan nan. Ay, nasaya at matnukas ta. Ay, naimbaglangan taada kayo iti anak mo akadwana di tabalay da. Nuawan kayo. Ay, talaga amarigatan day joy. Nang runa kat awan anak da. Sa dino di papanan tayo, Mary. Graduation ni Ayan ita, madam. Ala, agdigos kayo, tamapan tayo. Anya ti ramidak ijay. Agbuya kayo, madam. Buyaan nyo ti panagradwar ni Ayan. Madimat laang no agpupupok kayo dito balayo. Ad-adda amalidayan kayo. Sapay awan kadwayo mabati ditoy. Sige, sumuratak man nga rod. Katkalpasan ti graduation ni Ayan, mangan tayo itirwar. Ilibre kayo mat, madam. Ada ka di kwarta. Adamot sweldo kada kayo. Ilibre kayo man mat. Uray italaang, madam. Yanan, Madam Susana. Agrubuat kayon. Alas 8 amang rugiti program. Iso ang masapol ang masapa tayong agrubuat. Uwan. Sige, agsagana kami, anak ko. Kalpasan ti panagturpos ti anak ko, nag-board exam daytoy. Kat ita, makunak adakelmeten ti nagbaliwan ti biyagmi nga agina, Mr. Lonely. Nakabirok ni Ian iti trabaho na, kat sakmet, pagsirsirbiyak lata ni Madam Susana. Alakastain, kat agyaman ak iting kay panangidrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Mary. Agyaman ak Mary pagayam ko iti daytoy apakasaritaam. Tay kunadan, no adarigat, at damat makuna aginawa. Kat kablaawan ka, iti panagbaligi ti anak mo. Tanagpursigi anagadal, aging ga anakalpas. Kat nadaan, iti natalgad at trabaho. Akatala, saan yung matabaybayan ni Madam Susana? Ituloy yu ti agserbikin kwa na, nang runa, tagmaymaysan, iti biyag. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mary. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenday toy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.